Ansanze hariya mu rugo arambwira ati singushaka hano, nibwo yansohoye hanze twikubita hasi abamfashe igitsina arakiruma, nibwo baje kumunkura hari agiye kuyica. Giteye agahinda kandi kibabaje ni ukumva amakuru asakara mu mudugudu ngo umubyeyi yarumye umwana we ubugabo. Nijoro ngo yahageze amatara mu nzu barazimye. Gusa nyine umwana we yaba yabashenda kuba yajya kuvuzwa, ariko urumva yaranapfutse rwose, arapfutse. Ako nyine twaketse wenda ko ari imyuka mibi wenda umugabo yaba yagize kugira ngo kuba yafata igitekerezo cyo kujya gufata igitsina cy'umuntu akakiruma. Buriya ni ibintu bigoye cyane, nabwo mbyumvishije muri iki gihugu cyacu. Wenda twajyaga twumva wenda ngo umugore yakase igitsina cy'umugabo, ibyo rero twarabyumvaga, ariko kuba umugabo yafata igitsina cy'undi akakiruma rwose, urumva ni amahano akomeye cyane pe. Ni amahano akomeye kuko natwe yakishenga baje ku buryo barinze kumujyana ku ivuriro rya mbere biranga, irya kabiri n'amenyo yakoresha ngaranyishenga ndumye igitsina rwose. Ari umugabo n'umugore ndetse nta myizererane ihari, nta kwizerana kuba guhara, ariko ubona yuko rwose nyine ntago makimbirane ntabwo twaduherutse kuyumva usibye ako kantu kabayeho pe. Ni mu karere ka Ngoma, ni mu murenge wa Gashyanda, aho umugabo yarumye igitsina cy'umwana we amwibeshyaho. Yaragize ngo ni umugabo urimo urasambanya umugore we, nibwo yaje ahita aruma igitsina cy'umwana we. Kugeza izi saha uyu mwana bamurumye igitsina kirimo kiravirirana, nibwo hahamagawe ambirasi kugira ngo ize ihagarika ry'amaraso kuri uyu mwana, bitarangira amaraso amushijemo akahaburira ubuzima. Ibi byabaye ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2026. Byabereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashyanda, niho bino byabereye, niho ano mahano yabereye, aho uyu mugore ngo yarasanzwe aca umugabo we inyuma, ariko umugabo akaba abizi ko umugore ajyazana umugabo hano mu nzu no mu cyumba cyabo bakaryamana, ubundi umugabo yarangiza agataha. Nibwo umugabo yatahutse avuye mu kazi nk'uko bisanzwe, ageze mu rugo abona amatara arazimye kandi yaje amatara yaka, ageze ku irembo amatara ari kwaka, ndetse akigera ku muryango amatara arazima. Nibwo muro warushijemo muri kashipo, ariko we ntiyabimenya. Mu kwinjira uyu mwana arahagararanye na nyina, dore ko uyu mwana yari mu cyumba cya nyina. Nibwo rero uyu mugabo yinjiye mu cyumba ahita aruma igitsina cy'uyu mwana wiwe yamwibeshyeho. Ubugenzacyaha bwo bwataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe cyo kuruma umwana wiwe igitsina. Ibi byarishije benshi, abaturage bifata ku munwa baravuga ati se abagabo b'iki gihe babaye bate, ni gute umugabo yaza akahita aruma igitsina cy'umwana we? Uyu mugabo yaje avuye mu kazi, ageze mu nzu wiwe amatara ahita azima, nibwo yaje ahita aruma igitsina cy'umwana we agira ngo n'undi mugabo waruje kurongora umugore we. Birangira rero arumye igitsina cy'umwana we kiva amaraso menshi cyane. Nibwo twahageraga duhamagara imbangukiragutabara iza yirukanka kugira ngo ihagarike iva ry'amaraso kuri uyu mwana, kugira ngo umwana ataza kubura amaraso akahaburira ubuzima. Rero ibi ngibi byarijije abaturage benshi. Yego ngo uyu mugore yarasanzwe aca umugabo we inyuma, ariko nimba ari umugabo yaba ari kumucaho inyuma ntabwo yari kuza ngo ahite amuruma igitsina, koko ashaka kumuruma igitsina kikavaho ugasanga arapfuye, ugasanga uyu mugabo bitumye ajya muri gereza akatiwe burundu bitewe n'amakosa yaba akoze. Uyu mugabo rero ubugenzacyaha bwo bwamuteye muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kuba yarumye umwana wiwe igitsina kikenda kuvaho. Uyu mwana igitsina bakirumye mbye ku buryo bakigize capati neza neza, nawe urebye igitsina cy'uyu mwana warira agahinda kakakwica. Nkatwe twabibonye turi gufata amakuru twarize agahinda karatwica, bitewe n'ukuntu iki gitsina bakirumye amenyo akinjiramo imbere, dore ko uyu mwana bishobora no kumuviramo ingaruka, nazongere gutera akabariro bitewe n'ukuntu kino gitsina kiwe cyabaye, cyangwa ugasanga baragikase bashigajeho akantu gatonya, ugasanga bamushyizemo umuheha azajya anyariramo, ugasanga bimugizeho ingaruka zikomeye cyane bitewe n'uburangare bwa se. Yaje akamufata akamuruma igitsina amwitiranya agira ngo ni umugore we uri kumuca inyuma. Inkuru irambuye n'abaturage, reka twumve uko abaturage batanze amakuru babisobanura mu buryo burambuye. Byatubabaje pe, byatubabaje. Ni inkuru yatwayumvishe twumva ni inkuru iteye akababaro cyane, iteye agahinda. Ibaza rero kugira ngo umuntu w'umugabo yifata arume igitsina cy'umwana wiwe, umwana wiwe akamuruma igitsina, rwose urumva ni ibintu bibabaje cyane. Nyine ukuntu ngo byagenze, umugabo n'undi ntago amakimbirane nayo ntago yabura urabyumva,
ariko umugabo nyine ngo yaravuye mu kazi nk'uko bisanzwe n'ubundi arataha, akigera mu rugo n'ubundi asanga amatara arazima. Niba ari umuriro wabuze ntabwo mbizi, gusa ntabwo twari tubimenyeye muri santere ko umuriro ubura, ariko nyine ngo amatara yazimye. Ubwo umugabo agira ngo ni inuza nyine ni umugabo waje gusambanya umugore wiwe. Ubwo abarabatatse, abakigera mu nzu imyenda aramanza arayisha, amaze kuyisha ubwo ahita yadukira igitsina cy'umugabo mugenzi wiwe, azi ko ari cyo ari kuruma, arakiruma rwose. Umwana yasohotse kivirirana, wabaza n'abantu hano mu isantere bose twumiwe. Gusa nyine umwana we yaba yabashe wenda kuba yajya kuvuzwa, ariko urumva aranapfutse rwose, arapfutse. Ako nyine twaketse wenda ko ari imyuka mibi wenda umugabo yaba yagize kugira ngo kuba yafata igitekerezo cyo kujya gufata igitsina cy'umuntu akakiruma. Buriya ni ibintu bigoye cyane, nabwo mbyumvishije muri iki gihugu cyacu. Wenda twajyaga twumva wenda ngo umugore yakase igitsina cy'umugabo, ibyo rero twarabyumvaga, ariko kuba umugabo yafata igitsina cy'undi akakiruma rwose, urumva ni amahano akomeye cyane pe. Ni amahano akomeye kuko natwe byatubabaje, byanadutunguye pe. None se koko bya nyabyo yagifashe arakiruma bya nyabyo? Cyane rwose, umwana yasohotse kiri kuvirirana amaraso yuzuye pe, ubona ko yanababaye cyane pe. Amenyo yishushanyije, yarumva yarumye, arakomeza cyane, araruma pe. Araruma aragihekenya cyane, arahekenya. Niba yahekekaga yahekenyaga umwumbati cyangwa isheke ntabwo mbizi rwose, natwe byatuyobeye pe. None se ubundi uyu mugore n'uyu mugabo bari babanyeho gute? Nyine bajya bacishamo wenda imiguruko ikaba, ariko ku mpande zombi ntabwo bari shyashya pe, ntabwo bari shyashya bose. Ari umugabo n'umugore ndetse nta myizererane ihari, nta kwizerana kuba guhara, ariko ubona yuko rwose nyine ntabwo makimbirane ntabwo twari duherutse kuyumva, rusubye ku kantu kabayeho pe. Ariko ngo bacanaga inyuma, umugore ngo yacaga inyuma y'uyu mugabo cyane rwose. Ni ibintu twese twari tuzi, ntabwo twabihishira kubivuga, ni ibintu twese twari tuzi rwose. Yabomozaga pe, yabomozaga abantu bose, ariko urumva bw'umugabo yatashye afite umujinya, agira ngo umugabo wagira ngo wenda umugore yazaniye undi mugabo mu rugo, niyo makimbirane, niyo ntambara niyo yahise ituruka, niho yahereye. Yego. Inama wagira uyu mugabo ni iyihe? Inama nyine namugira ni uko atagomba kujya ahubuka, akajya atwara ibintu gakeya, akabanza agaperereza amakuru afatika, akareka guhubuka, kuko anytime bishobora kunosa umwana, n'ibishobora kumuviramo kuba habamo kanseri. Hari n'ukuntu rero n'umuntu aba amaze nk'imyaka nk'ingaha ataniborosa, ugasanga arumye umuntu nk'ahariya, kuko kuri iriya nyama n'ahantu haba horoshye cyane, ugasanga amuteye nka kanseri. Inama rero nagira abantu nk'abo ngabo, cyane namugirira umugabo yemereye, yasaba imbabazi umwana wiwe, nyine akora iki, ariko amenye ko ibyo yakoze atari byo. Inama yo namugira ni uko agomba kuba yabanza agaperereza neza, akaza adahubutse, akamenya ko ibintu bimeze neza. Kandi buri inama nagira n'urundi rubyiruko cyangwa se ingo z'ubu ni ukujya bizerana, bakajya bereka gucana inyuma nyine, cyangwa se niba babikora bajya kubikorera iyo ngiyo, bajya kubikorera iyo ngiyo. Icyaha yakozwe gihanisha igifungo cy'imyaka 3 itagabanywa. Bivuze ngo yarumye igitsina cy'umuhungu we yabigambiriye. Ntabwo ubugenzacyaha bwo bufate ko ari umuhungu. Umugabo iki cyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 3 kitagabanyirizwa ibihano. Rero uyu mugabo yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ngira ngo bamwe mu baturage mwagiye mwumva ko umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda batanze ubuhamya, bavuga yuko ibi ngibi ari amahano bibabaje kandi biteye agahinda. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimba rwo bwa mbere ugize ko umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza, Imana ibarinde, ibagende imbere mu byo mukora. Nimba uri kujya mu kazi, Imana iguhe akazi, uri kujya kugashaka, nimba uri kujya gucuruza, Imana iguhe abakiriya, nimba uri kujya kwivuza, Imana ikugende imbere, uvurwe mu ba mbere, kandi Imana ikomeze ikube hafi paka utashye ugeze mu rugo. Nta kindi nabaha uretse kubaragiza Imana ikagomeza kubandindira umunsi ku munsi. Mwe mukurikirana ibyo nkora, turabakunda, Imana ibarinde. Amakuru nakagaruka. Nitwa Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma.